One. Mara re shuri ya leboga re boya le ena Francina ke yo ebile tšatši la lekgono re na le a special guest yo e le re o tlo boledišana le rena maga gešo gore o tlo re botša tše dintši ka ga yena. Today e tlo bolela ka ga Francina yo e le goreng o tlo ba re botša ka ga yena. Please ke tsebiše mo go di-viewers tša rena gore ke wena mang wa mang o tšwa kae. Ke nna Francina Moremi, ke tswa ke le Soweto, Johannesburg. Soweto, Johannesburg. Yes. So Francina re botše ka ga wena ke mang Francina gabotse? Francina ke Rihanna. It's a celebrity Rihanna. Francina, when she grow up, she want to be Rihanna, a celebrity. She want to sing Rihanna songs, and she wish like being Rihanna actually now. So wena gabotse Francina o ithatela Rihanna. Yeah, Rihanna. I love Rihanna and I like to be like Rihanna. So o nyako no ipona o le Rihanna. Yeah, I want to be Rihanna. So ke matsapa mafeng a wa tšeang go bontšha gore o nyako feleletša o e ba Rihanna. I want to make sure that I will finish school. After that, so ka ge o bolela ka sekolo o mo sekolong gona jwale? ke tsena sekolo Renaissance. Which grade are you in? I'm in grade 10. So di tsamaya jwang tša sekolo sa gago ka kua Renaissance? Di tsamaya gabotse, o monate Renaissance, and it's a good school, Renaissance, and I'm sure that I'm gonna pass and go another grade until I be Rihanna. Until we ba Rihanna. Maga gešo letamo kwa ge a bolela gantši o no kenya Rihanna, o kenya Rihanna o re o batla go ipona a le Rihanna maga gešo. So re botše tše dintši ka wena ke eng tše dingwe tše o nyakang gore tsebiša tšona? Okay, ya ke nyako le tsebišang yona fela is just only to sing Rihanna songs. Alright, re opelele one song ya Rihanna. Maga gešo ba o lebeletše Afrika Borwa ba o lebeletše lefase le o lebeletše re opelele one song ya Rihanna. Firelight, the beautiful sea, I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. I used to shoot on by sea, a vision of back to sea. When you hold me, I'm alive, we're like diamonds in the sky. I knew that will be time. Yo, maga gešo lentswile le botsana le ile gore le tla ka yena le a mo kwa maga gešo ebile o re bontšiša gabotse gore ka nnete o ratile go ba Rihanna. Ke eng tšeo ka re botšang tšona re ya bofelong ba interview ya rena? Tše nka le botšang tšona ke gore ke nyako ba fela Rihanna, a cute girl. Only that I'm gonna tell you about. I just want to be Rihanna. That's all. Oh, that's all. Maga gešo re a leboga ye ke kgašo ya rena tšatši la lekgono re le tlišetša yona re le ka mosina re na le yena Rihanna re a leboga.